Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar. Bereke TV kanalının жаңы катталуучулары жана биринчилерден болуп катталган көрүүчүлөрү, катталуучулары амансыздарбы? Мен дагы эле ошол эфирде Орозмат Каримов, Каламжай Медиа YouTube каналынын жетектөөчүсү. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде YouTube ар кандай шарт койгон. Ойлошуңуздар мүмкүн, башка каналдар чыгарып эле атпайбы депчи. Сактыкка кордук жок деп биз ушул YouTube'дун берген шартыны, эрежесин бузбай иш жүргүзүп жатабыз. Ошонун арасында анча-мынча көп нерселер бизге мындай тоок базарлар мүмкүн эмес деп койду. Ошого сиздерге оңой жана айласын таап, жолун таап, сиздерге ушул жаңы каналды ачтык. Бул каналга да катталып, жаңы жаңылыктарды көрүп турсаңыздар болот. Мынакей тоок базарга келдик. Калмион базары, Баткен областы Кадамжай районуна жакын жерде жайгашкан. Сеники короз? Канча экен бул короз? Короз кимдики? Басын сурабадыңарбы? Мынакей көгүчкөндөр. Кана келши. Assalamu alaikum. Bu qaysi sorti deb qo'yat manavi? Sasarka degan sort. Sasarka? Tu'ymi bu? Juda. Kurtdagi bo'ladi. Parodasi Sasarka deb qo'ygan. Bosi qancha ekan? 1000 dan. 1000 ekan bosi. Manavi jaydarilar tovuqlar o'sha. Yaponka balonni sort. Yaponka. Balonni sort ekan. Bu da 1000 so'm bosi. Ko'chkönlarchi? Kaptar qancha kaptarlar? Mo'yn emas, o'shilar bor. 250 dan. 250 so'mdan ekan bu. Kaptarlar. Çocuğu jaydari bormi çocuğu? Yo'q, bira indik. Indik qancha ekan çocuğu? 3 bilyapsiz. 3 ga beraman. 300 mi? 3000 mi? Çocuğlarning o'zini. Çocuğları 1, 2, 3, 4, 5 çocuğusu ekan indiksin. Bu janında жатқан enesi ekan. 3000 so'mga bog' ekan, beret ekan, sotulib. Dakan qancha ekan? Qancha? 2000 so'm ekan bu. Yaxshi. Bu qaysi çocuğu? Parodasi, jaydarimi? Jaydar. Qanchadan bor? Ha? 300 so'mdan ekan shunday jaydari çocuğu. Bular qanchalik bo'ldi shunda? 2 oy. Qanchadan beri? 300 so'mdan ekan. Bir aylık çocuklar 300 so'mdan ekan. Rahmat. Buna bu jigitni oldiga keldik ham, dakan qoroz turadi. Urshoq qorozing? Urshoqdan toza dakan. Qancha bu bosi? 1800. 1800 kemi yo'q bu? Bor. 1700, 1,5 mingga berasingmi? Berem. Mana 1,5 mingga berayotgan. Bir uloqning aqchasi ekan, mana hurmat ko'ruvchilar. Urishtirib boyga chiqadi-da, bular boydan anan. Поражение bormi? Yo'q bu. Qo'ychi. Qancha boy o'tkirdi bu? 5 ta bo'ldi. 5 boy, 5 boy desang jengda. Azam ataymi. Klichkasi ne buni? Klichka qo'yam. Klichka qo'yda. Gerakl, teta вот, Геркулес. Ахиллес. Гектор deganday. Indikniki. Qorozmi bu? Indikning qorozi chata? Sening qorozing qanday jigit? 1,5 ming. Boyga chiqib jurganmi bu? Yo'q. Ya. Qancha bosi? 1,5 deding ha? Ne jindori tushib tutilib ketgan? Moqta jatlar, tuna boshladi. Bu nega jaraydi? Bu qorozga, mana qo'roz boyga chiqatgan 5 boy o'tkirib tur, поражение olalar ekan. Bu только maklarni o'rsatdi. Yaxshi. Yaxshi. Любой to'qni bosatdik. Yaxshi. Assalomu alaykum. Siznikimi? 2600 ga 3000 ga berat ekan. 5 o'na. Bu jaydarli cho'jlar. Dakan da. Makilar bular ha. 3000 qancha deysiz? 2000 qancha deysiz? 2600 ga 3000 bersalar berem dedi. 2600. Yaxshi. 2600 ga olib 3000 ga beretgan yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan indiklar aka? 1300 dan. Bulardı hurmatli ko'ruvchilar, sizlardan da kechirim so'rayman. Qo'rozi bilan makisiga ayrılmay baqlamda. Makisi. Tegiz 4 o'tang makisi ekan, ha?
Жалғасып барады. Жалғыз қанша дейсіз? 1300 сомнан екен мына. Индиктердің басы шундай екен. Рахмат. Содаңызға береке берсін. Кальмион базары. Бұл жерде егер көпчүлүк билбегендер издеп калбашыңыздар үчүн бул жактан биринчи дарбазадан кирип эле картошка, пияз саткан навести мына берки башына өтсөңүздөр толук базарга келесиздер, бирок эрте келиңиздер. Мал базарга окшоп, бул дагы эрте башталып, жакшы толуктор эрте сатылып кетет. Биздин Береке ТV каналыбызга катталыңыздар.